Hello, ngai da ngai dai. Harau zai aigi thawai na som na mai pui ta. Dang ko dum pui the ko ma. Katong lam kho katong lam kho ti na ra mi na ra mai hai pui ha ministry ta kai na ba mai pui de evangelism tan kho ko mai. Tao tu ko mai je mai kai kho mi wong lo the. Cái này tôi kiếm con tụi ông tụi nghe thì kìa tao tôi kiếm nhiều mà tụi mình lo phok lòng mình nào sớm bị thế hay hả mà đây có cái mày ministry tam năm khó anh tan chăm lo thế cái họ tụi này giao thay lo tụi nghe có mà cái tụi tao presently ta cái này bao mình tụi tan này phải này cái tụi làm thế ra chăm hàng say hay kiếm tới tới cao của nó bao mong tụi thế kiếm tới này thôn cô thế mà ra bọn tụi này thôn cô thế mà sao cái cũng mặcกระตงลำรักกันนี่มีหาก็หมายถึงโรงละไทยมันเราเป็นท่อมันนี่ปรีหลายสารนี่จะได้จังเลยมันนี่ปรีไอสไทยเมื่อกี้ I will try ก็หมายถึงสับจ้ามีแต่มันนี่ปรีท่ออย่างโรงละนี่ไทยเป็นได้โรงละนี่ก็มาสาขาขันทำมันเป็นได้ยันทำได้ชอบสุดท้ายกันเลยดูกัน second Kim นั่งบนทางกันจะเป็นนี่ thank you for coming first introduction นั่งน่ะปีละได้เห็นนั่งไงนี่เลยยังนั่งไงไอ้ดิมินคิมเขาเว้อันนั้นดีก็มวยนะแม่ดูบ่สิ่งที่ลุงครับนี่นะไอ้ดินุปาจะเจไม่เนี่ยดูนะคิมยูเมโอ้ยเลยให้ตายเลยดูก็ยังนุ่งอะไรก็สิกุมบ่ก็เลยให้เสียช่วยกิมินเด็กก็มาช่วยกิ blessing พังก็สิสมัยนั้นอินเตอร์แอคตัวกิมมาตามสุดท้ายนะเราเราปกติแต่มาแต่ยังฮาราเว้ยังนุ่งไงช่วยบุษทักกันเลยมาทำดีสิกุมบ่ตั้งมันมาตามเสียช่วยนับปีบีบกิแต่มาแต่ฮันนุ่มมาแต่daช่วยกิมินบุญงใครเลยแต่นะทักกันเลยนั่นสิไอ้น่ะให้ดึงบัดนี้มาตั้งคุยนะห้อยไอ้น่ะ2013daไอ้เสียBible ตั้มมาเมียดูได้ไอ้ที่ graduation เลยก็ได้ตัวบรTrivandrum Logos College da I say Kerala da tamame aduga 6 years aduda tambo matungda MDiv lawyer ga I say 2013 dagi ministry se dum yaw hore aduga aina mathang evangelist dagi hona aduga school da teaching su tawra aduga church tongan mana su sponsor tawra ga I say evangelist adumaina pikna tapna hore aduga GSM hai na koi ministry so kai ha sa we started ko adumai na ministry tawra aduga mathang la ga hojik ti ai present gi hangbani na ko present gi ai ministry se Bethany Manipur hai na hojik se koi ministry present oina asi Lamphel supermarket tai khoi se hojik every Sunday fellowship tawe aduga prayer gi online da su Bible study mayam tawe aduga hojik aina paiba kari haise thabak ase kari ro hairadi aina worship as a worship leader ko church da aina leader amo ina lai aduga Sunday school gi teacher oina su aise hojik present oina sigi thabak se tawraga lai ikoi loina khange magi isai recently ikoi toina taba any program oiro any functions oiro ikoi sem saba matang da go hojiki isai do taibangi harauzai aigi thamoina aigi thawaina adu isai dum tatna dum thai ba angang sing chu loi khange ba angang especially young girls dum sakpne ikoi khun da dum phajana sakpale nang in nakon it style da dum sakpne moi do adu ahan sing da dum hange ba asin pise magi sai do yam phajai haibu da aina haibni sidi ai khange ma bu su wari sa dum thaga lo haiba adi haubni da adi su ko harauzai aigi thawaina haiba isai ase aigi testimony aigi life testimony isai ne aina haibugumna ai compose ba haijade adubu aina songonda share to ba aigi testimony se according to this you compose song for me then mana adugi matungina compose to be so when I first tabu matam di I say like nungai ta bugum feel to we first go have the without music adum raw ina tabu matam da but I adum meaning di
yamna phajare exactly aigi punchi da ko aigi testimony ore then aina sakpa matungna di really aina isai to pa sakpa matamda I want to be da base first this song ko asigi isai se I want to be dae and then like yamna I want to so encourage oiba ko adu mi to pa da su aina khanba matamda yamna nang haibugum na sai angang oigira ahan oigira asigi isai se moi yamna pame adu khanba matamda sengba thawai singmana sigi isai sida kari haja thabak tawi haibase adum I realize tawi taba khatta nataba ko aigi marup kharna su they call me up and said asengba asigi isai sina ko aigi punsida yamna thogatle haibugum discourse or leram basing so adum kari haja positive comments mayam se aina adum taba phange adugi damuta ai yamna harawe aduga moisu soidana ishorgi blessing phangani haibase aigi thajabani same ishorgi blessing phangni se haibase ai thamni adugi isaidu hek aisu taabda adum I was so blessed aduga mathangda ai Delhi da liriba yum lakpada program ama yawbuda angang sak laiba track su nang pirapdo that's so beautiful adu isai gi track pirapdo mi yam sak lakreba angang sing su sak ba hogreba they seriously try to imitate you saying ba nang di na khon pa ko exactly sak ningai moi taweba it's so very beautiful adu isai sakbugi matang do dum ai haibe kre adu nang karam ba matam dagi isai sak pa hobra little history nang haurak pudo aduga challenges laibra haurak pudo da haibugumgi matang da kra haibiyo yam nuare aina isai saklak ba haurak pa se haradi like aina aigi theological studies se hek loiraga aina ministry hek changbu se asidagi isai se khara sakpa haurak pa church kum angang oringe dadi ai se isai saklak pa nate I love to listen songs. Songs lover never go. Adu sakpagi di I never try also. Adum episode tar like gani adu aina hoji haibugum no 2013 aina graduate lower pa matung na ministry da changlak pa matung da gidi khara isai se ai sakpa hora e han badadi kamaina tobra haga akoi GSM haina ministry koi ama hodokdo toba matamda su aise church visit adum chatle chakpa matamda aise isai sakpa haidawni na adum matamda di aise praise and worship adum leading toba matamda aina guitar oina pairaga aise lead tawe buko atai singsida isai sakpa adumaina tawra la adu ishorna ingonda yamda angakpo oina ko isai rom da ishorna ingonda so talent pirame hai tare ko so I came to know adum aigi ishorgi gift to aiso khangba hore adudagi isai se khara sakpa hore adurisu like asu yam nervous oye aduga kiye isai sakpa haibuse then aigi marup singna su aigi marup John aigi marup Aki mukoina su sawo haina aibu encourage tawbi aduga khara sakpa hore adu matungdagi kari haisa aigi marup mainly aigi pari so oiba ason karong haina noi taram gani ma isai su compose tawe isai su sakpane singer so yamna haibane tuna mana ngone encourage tawe isai se EBA then isai sakpa hore recording tawraga video aigi first isai is Zion Ram haina komgi isai adugi do ai kari haisa han batawre adudagi yam thuna kari haisa tappa nate ko speed se yam thuwe mina chat khangla ga ishorgi thabak haibase ko minutes ki or so and then sometimes like funeral or so nungai bagi loi namba ado gospel concert ki or so and then tongan ba dugumba aina opportunity phangaga sai sakla e have tare adu nang haurak pudu ko challenges laibra abdi mina tina haiba natraga family na support to ba adu laibra laita ba right challenges have the I want to like support adum to bi ra e khara imung se wa bagi maram na financially di moi support to bang de ko ai isa na support to sometimes me khara na to ko mi sina ekoi bo support to bi ra adu na sponsor to bi ra adu mo su le
imungsingdi moi against taude ai isai sakpase ko moi yamna happy oye yam nungai aina ministry tawraga aduga isai gasu evangelist ki thabak tasu children ministry came gumma dumai tawse ko ai gonda de ayet palaite church na su yamna support tawbiye ai experience de okay nang sai hype the fit ama touch to ba mali hype de isai sakpadi am haite adubu sakning ba hype de yam le ta ba listen good listener hype do adugi matang da ai Lydia bu ko ngang nab du su ma sumai na hype ni Lydia na sa mi do than chui li ta than chui li ni kum sai na kamai lu son thai hak ma ke lu ki king do king son ni tna ba mai pu ye na kuma sa na bam dong he ma su sumai na hype ba ison na tum pai bi begini hype ko isa na isai sakpase isa na tara di nungai ba khangde ai ikai bugum ko isa gi khonjel se yamna kari haje thaja da ba hai tai sai than na ko then isai sakninga je ikai isai sakpa hai bu ai gidama ta yam kiba ama oye thaba ama ko stage lep adi yadre do mina adum nungai haina encourage tawbir so ai ithan da khange vocal training chat pasu nate just sakla panina sometimes I just sakpase soi gani or adu da khale do so iso thaga pesai ne heraga I so dum sakla e adumai Bible so eve du ti khang da ba mi bu iso na pai la ga khang ba mi bu ikai han ni ngai ko du so lei bani thank you adu nang hojik haira haubagi matang do da du bu isai se kyam record to khobra album kyam lei bra aduga loan se nang kom ne ba kom su sat e aduga mitai su e tok su sat pra ha du so du I say kom sak e Manipuri sak e aduga English kiso dum sa e and then English dia Hindi ta kiso Hindi kiso sa e adumai na adum marak ta habdi pura recording na tabasu dum presentation atai gi any cookie gi sai or so adumai na sakpa yaba di dum sa e program mi matung ina ko moi na kora adi aduga dum sa e kya muk to pra recording album hojik kidi aina recording to base isai se single gi hairadi ko ai gi se hojik phawbadi like pari hasara 15-16 gumba ai gi solo hai tare ko adugumba di sure aduga group ta hairadi album yam khre have the team oina ko group ana lura so volume 1 2 3 dumaina GSM volume 1 2 ko Manipuri gi sai so koi Silong da koi gi ibok thokpa ko koi the sponsor tar Manipuri gi sai so album release tawe adu kha su na na koi KBC mission choir koi komrem ni da su yarame adu ko volume 1 2 release tawe ya group ki di yam lai kre adu ga single gi na solo gi na adu 15 mukti sure okay adu nang na hojik haiki ba isai sing do group to the I suppose group to the group na same ba isai oram bune de bo solo sing do da nang na I ba leibra draga how did it come up that taseng na hai de isai sa asu asigumba isai compose to bkhot pati ai haijadre okay aduna ai gi marup yamna ai bu support to bi ba magi mateng na ngasi ai bu mi na khambi bane ason karong do ko mana ai bu yamna encourage to bi isai mayam ai na sakpo ai am be isai se mak na kariya cha mana compose to bi ba adumaina loina makhai tare aduga adugi marak tuda aina isai ani di compose to we pathen chu ka phole hai ba kom gi sai se aina iye ko and then hujikti ama lairi aina hoi Manipuri oina kari haja wedding song lo hong magi ko ai compose to recording loire adu kari haja video gi di loire soon release to gani adu so lak ni adugi isai se mainly ai husband ni ko so gi blessing phang bagi so thagat pe isai amasung as a family, as for me and my family, we will serve the Lord. Joshua gi wahai adugi matung ina shogi seba ko punchi chup na phangjage hai bagi ko with a prayer hai tare adu ai same bane kamai tor kadra khang de hai gisu adu ka to ri phajai ko hai everyone has different gifts
amana ibagi gift legni, amana tune hapagi gift legni, amana sakpa hayabagi gift legni. All come together and join and we should praise God. Natra. Howzik is it? I know Manipuri say same as you with prayer. Lyrics right the but tunes right the same but then I told like a radical the rest. No. This I always tell this. Say sakpa mi amana sumay na hayaba. Mi asi the pretty bit labor me sing sin as tadrasu audience amale hai Yesu Christa. Ma boy ko thagat ni na we have an audience of one hai le ma do mai hayaba. Ya maru oi na do. Nungai rakni nang na ibu so my past voice no and we want to listen that soon. Do isai ibudi oi yam na live thabak tin ate. Inspiration with prayer level ko igado bune adu dani ba hojiki isai mi na targa touch to se hojik recent I koi so do mai no oi haidi ko sakpa mi na su ko like tasena meaning ga phajana khalaga with prayer sakpa matamda pangsak sakpa ga manade it's very different I koi da su pukning do nungai ba homba when it's how to say filled with the Holy Spirit ko aduga because we experience as a singer. I was going to go to that point also. Isay loy nang hirap po isay sakibam manungdo da nang wada touch to ba siso amani hay atop su lady bra karamba isay na nang wada touch to bra hay atop pagi isay ay nasalak pa da touch to ba se akoy poem isay amaga ko patung na sing hun kon mo habadi aina aigi thungpham se gadai da no haina ko habadi like akhoi prithvi da leibani na ko akhoi gi aningba da hekta chatpa matam lai adu matam na akhoi gi aningba chatpa matam da ishwar gi ningba da chatpa matam da we don't know where to go exactly potha pham khangde punsi do ko adu gi isai gi matang da isai adu matam da so while I'm singing shooting to bo matam da ai gi pidai it like I want the touch to bo isai do no ko meaning se yam la I want mainly si isai ni sin ko I want yam touch to way do say do YouTube the label lay ai YouTube channel link the so I have ke nang gi link su ko aduga particular song do so zum happy ge ba nang hai do kim karong Newme have prayer Newme have prayer okay kim karong Newme ne he ko tung YouTube channel nai ko ma ai ne link ko share lo ko ne ko ma mo na hete Jaolou ko support lo ko tum ying bio aduga blessing phamina se hai chame adu de hojiki magi have the ministry oina adu isai simuk tawe sumuk tawe hana haibne isor for glory of God ko adu most importantly ase queenina ngang se plus video send se worship ki matang da hojiki ekhoi ki church sing sida karamaina situation se karamaina leibra haina munna yengbuda de isai se pangsak saaga just me congregation lakningai church ta natraga matam se leiri haina sakpa kona only live singing no heart natre adu point amadu na leader ama lebaga strategically sermon ga mari leinabagi matang do da lead tawba haibase ikhoki churching da di khar di hau khare adu bu yam di haudri asi su nang su khangam gani nang church su yam visit toram ni na ko asi gi matang da what do you think about it church khar da di hoi aina visit chatpa matam da ai uba phange church khar di choir ko na choir thamaga aduga church da lead tawe ko really yamna nungai ba ko wakhanda ai isai pa magi ra di khangde aduga kai haja huji haibagumna badana haibagumna kharadi hoji kan church ka ba matam da so just lip singing ko thamoi da isai dugi meaning do khanda ba mi ngai bo oi nei sai sai sak bo oi re church su ko asi khaladi yam nungai te kharadi just lip singing oi re kharadi lip for move to da ba ko mi da sak ka ta ga thu nei ba lai ba then they will say again nungai ga nungai te ga asi mi khara thamoi di kari ha cha touch to ga ko adu da gi pukning honga born again tawe have a testimony sharing to me am like aduna
kari haja isai asisu kari haja preaching gumane haina asu lowe aduna it's very important isai se yamna darkar oye habse thamni mai adu church da worship team oina leibudo worship leader ama lei ko aduga marak marak song leader lei adu moina hapta da practice tawraga tawbunina adu moina practice tawraga lead tawbudadi yam mapung phadra spiritful tawe miyam su nungai because songs to tak lakmina aduga meaning dusu moi prayerfully select tawbunina ko du tak tawe adubu asise nungai haina miyam di kang nungai ba feel tawe ba usu uwe ba adubu asise consistent oida se nungai ba se program ama da khaktang lead tawraga adum mutle ba church da adu continuation leite ba asise egi wakhan ni ko nangi wakhan su hayo egi wakhan da moi busu full time oina support tawna ba hojiki pesa ledre di yade ba adu ki type da ekoi support tawradi si hena mapung phagadra adu oida bagi mi se magi masagi line da political da atoppa line da secular da tum chatna natra adu nang su kri khalle du da adugi nang su experience I experience le ko ta se ha bu matanda bible tamba cha ta ko su ministry sigumba da yawning mayam lai ko kari hasa youngsters in have batare sai hai ba khoi se ko adubu kari hasa church ta gi oigera support or sponsor gumba layer taba matamda ko nang ha ba gumna kuina chat pa ngamde kari gira hade mukoi su masa gi hingnana bagi lambi thirapa matamda aduda pura kathok pai base it's very difficult adu full time pi ba ngamda ba timing la e maramdi pukse hanga lai ba yadamni na adugi madan chakko matamda ani se yam luba adugu malai aduna aina hainin badi church ki su praise and worship hai base yamna important oye aina thamni as a praise and worship leader ko aina worship leader oidringai da hoi aiso isai se kamaina select advance oina to ba haba ko pita aiso no experience before aina learn to se uji bethani da ko full time ministry yaw ko sida aina newly aina yam learn to ba mayam lai ko isai se kamaina lead to bani haba matamna ai gi punsi da like daily gi oigera week manung ko 1 week manung da monthly manung da oigera isona ingon da blessing diba adugi matung ina ko isai sisu select tawraga aduna aigi thamoi da kari haisa sakpakan na lead tawrapan su I feel like Holy Spirit na ko ai bo kari haisa chingbi bagum na ko I feel very confident also adumai na laye aduna yamna phaye adubu ai da ha bugum na asigi se kari haisa full time hoina adumai na sangna lai hanse ha bataradi we need support from church. That's very important. Not just listening and say this and that ko adubu support se phajana illaga piradi asidi spiritually ko ekoi se hena kari hasira strong oigani ha se thamni Bible the ko in Psalms worship leader song leader ama takar tai ha se Chronicles yenga di David na song leader worship leader choose the way adu su matang mani adu asmana hai come let us worship the Lord together haiba adu come let us haiba mugi manung magi marak to the let us haiba di ma lead to ma legine ba let us come let us haiba ne ba let us worship the Lord together lead fazana to ma darkar ta hai adu ga mathang kumra puda play skillfully haiba whatever music ta ko adu ne ba moi hojiki worship team oiro worship ki leader oiro practice tawgodobne ba beforehand at least Wednesday Thursday Friday Saturday or Friday Saturday Sunday or select tawraga yumda oiro magi masagi roomda oiro natraga church laaga preparation tawraga music smain tawse asi isai hek loiradi music si transition tawse ado ki se manabat ekoi use tawse natraga asi ge marak tu ta ai sumaina music
ꯆꯠꯊꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯅꯪ ꯕꯥꯏꯕꯦꯜ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ that thing matam change like we sweats and sometimes we go hungry also through God's grace worship leading taurak pose since 2005 tagi aiso horak pani ba do the experience aiso adogi matang ni khorang pose si matam experience like team da si matang ni aina khanghaning pose church ko adogi ne ba adogi ne thank you so much for sharing nangi experiences so and I felt it's very important church na khang da ba ani thai ni ma kuma katlum me ga ne ro na thot ma ne ni thot chui na thot nge na ya kuma hey he church na understand song ke na he da ra tong the ka the he the part of the worship tong lam the kara lively pada kang anangi upcoming kari libra any songs or any album not through any ministry like games or videos label lady ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯟꯗꯔ ꯕꯦꯊꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯊꯅꯤ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯟꯗꯔꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯌꯦ ꯃꯐꯝꯕꯨꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ building construction and all these things ko adum mathang tawrkani asigi matamsu prathana ningsingbio mayamnasu aina khanbase success oina ba paisa taningai gi tawgada onate asi tawbase amaga karasa friendship hanako build up tawraga angang through dagi ko then we want to do evangelism like adudagi ishor gi da lambi da ko yaragadi adu khaktasu nate yaradi nupi khoi da learning fi tu ba tamba adugum bagi su adwaida akhoi moi su kana ba khar phangningai ni da ma ta ai plan lay adu makai do angang mo yam nungsiba amani miss amani masi se akhoi hek khangna ba hawbu su VBS ministry digi and we are still looking forward to work together again tamen mo da kaur su lao ko why admaina tour su time to time ko VBS ke moi gira or isai gi also if you invite me ko aiso lakningai dum tawge ko ai gi punsi chupa sidri phaw isor gi seba tawge haina lep khrabni na dogi matungina aiso yari bum khai ko ngamna bo hotna gedi hai haning so yeng ma music bo kari habi ningra last word for them last word aina thamning madi yam nuare ai saisu tabi bagi damakta aduwa yamna harawe aduga shobusu thagatle aduga aina youngster sing gi kariya mukhoi gi encouragement oina aina thamning madudi karira haraga ishor na piba gifts ko kharami kharna isai da gift lay mi kharana kari haisra saita ishor gi seba tawba yaba chance mayam lay ko chance thabak tawba adusu ministry pangba yai ko ishor gi seba tawba yai isai da su aduna aina khanbadi not only focus khakta da chatpana taba music da su ko tamo extra su tamo ko when you have a free time ko free time level matam da music su training tawo if you have enough support hai tare ko tamo music su tamo isai su tamo aduga kanhesra ishor gi seba ko adugi site da su toba ya if you are not kanhesra evangelist makne hydra su ko pastor makne hydra su adumai na ishor gi seba tongningai gi chances yam lai ko aduna kanhesra give up tawunu haite haiganu aiso haite haina lairame adubu kari haisa adumaina isor thagat pa isai ne hairaga mi gi mangda dum isor mi ga aduga isor bu yengaga ko khana isor thagat pa isai se dum sakse aduga kari haisa imai passing hojikti imai passing da angang sing se yengkhra aduna moina sakpa isai se ngamdraba tarsu ko with prayer with support mogi tung ilaga tawe hujik su ko mi kharadi akhoi sukhang khangna daba mi singna su they support us some of them ko mi kharadi ai asi sai ta badagi pukning se ko asa support tawding ba wakhan phawra ko khara lai sponsor ko adu isai aduga ai isai si sponsor tawani hairaga admaina tawbo mayam su lai aduna mokhoi bu yam thagatli aduga
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯩ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯍꯩꯕ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯤꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯒꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯀꯣ Thank you so much, Kim. Nang matam pibigidamagta ko. Isorbusu thagatli, nangsu thagatli. Nang tawriba hojik ministry tasu isor na bor pibi voisno. Nang khalliba hojik vision, hojik tawrakadaba plan loin maksu ai pak po voisno. Pratna to bige, ehoisu aduga yengliba mi ehoisingsu magidamagta pratna to bise. She just start a new family and settlement haubung airi aduga hojik visions missions tawthokningai magi wakan puning the label yam wants to burden lay. Like I said, she loves children, she loves working among the women, so miyam support to say masak se muna yengo lambi da ursu fazana ngang view hi hello to view ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯈꯛꯇ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯛꯇ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯇꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣ Alright, thank you so much once again. Okay, God bless you, and then we'll see you again soon. Okay, thank you. Thank you.